Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngiyaxolisa ngevoice flu, guys. Asheshiseningi izingane zesithembu nothando nesithembu. Niyakhumbula ningilwisa lana ngithi mina lapha eMzumbe kuyoba khona ilanga eMzumbe, ngibale eMzumbe isiphakhi ngishiya ngaphandle ngoba isiphakile eMzumbe kuyovutha umlilo kushe izindlu kodwa ukhona unkosikazi oyosho ukuthi akaze ube khona lo mlilo, akaze ebone smoke. Nayi ki example kaMpumelelo. Niyambona uMpumelelo useSun City noVuyo noTirelo. Le ndaba ke ibambe ngoMpumelelo kodwa ngenza le example yaseMzumbe mhlawumbe usuzoyibona ngendlela elula ke manje. uMpumelelo useSun City noTirelo noVuyokazi opartner bakhe laba kule Sun City. uTirelo uhappy ngoba bakuyi-vacay no baby daddy nengane uthe my man. Lo my man kaTirelo bathi kuye peace out kusho uVuyo. uVuyo ke ayi sekunjalo ke bafethu sekulungile, ngiyawubonga umse wenu. Nangifaka izazi ngitsheleni ukuthi ke kule Sun City into eyenzeke nini eSun City bakhona bobabili. uMpumelelo ke inhliziyo yakhe izothini, ingqondo yakhe izothini? Angithi kufanele abe nemood yaTirelo ukuthi uTirelo uhappy, uphinde futhi abe nemood yakhe ukuthi hayibo nakho sengaliwa phambi kwe-TV, ngagowa phambi kwe-TV, ngenze njani manje? Wafaka izazi uMpumelelo akasakhuluma. Shonini ukuthi uMpumelelo uzo-operate njenge-robot yini manje? uMpumelelo kuphi? uTirelo wakhe ofike nosinga bakho ba-happy, balinde uMpumelelo onjani? O-happy. uVuyo ngaba uthi-ke thank you very much, bye. uMpumelelo fanele njani? Fanele ukuthi akhale. uMpumelelo lo oyedwa. Shonini ukuthi-ke inhliziyo kaMpumelelo noma ingqondo kaMpumelelo izocontrola i-remote yini ukuthi uMpumelelo manje usezokwazi ukuthi 5 minutes kwaze kwamnandi erumini kaTirelo kumnandi 5 minutes. Hayibo uVuyo uthini wangala phambi kwabantu, ngiyakhala manje. Yilento engangisho ngomseleko ke kodwa ke asingasayichazi ngoba niyathanda ukulwa. Mase nifika la nithi hayi wena Fix ukuthi kuyazwakala ukuthi unkosikazi ubani asive ifavor yakho. Naye into engangisho yishoke chaza la. Mboneni uMpumelelo isishintshile imudi yakhe kodwa mayishintshile le mudi nangu uTirelo. Ngathini ke kini? Ngathi mina umseleko mayephuma ku-house number 4 ephethwe yikhanda, mayisefika ku-house number 2 uzothi u-house number 2 akambonanga umseleko ophethwe yikhanda ngoba igceke lilodwa. Nathini kimi? Nathi hayi phela akufani. Nangu uMpumelelo thatha iSun City, uthatha uMpumelelo le eSun City. uMpumelelo njengamanje fanele azenze njani? Fanele akwazi ukuyi-control ukuthi mase eya kuyobona uTirelo mhlampe ulindeleni okiss ngoba phela uTirelo uthe yena ukuyi-vacay. Ngapha uVuyo uthi chess game awuqala umdlalo, ngiyilethile i-crush yakho, ngaphezu kwalokho angisakufuni. uMpumelelo lo bhekene nalokho naye izwa le ndaba. Singahlezi sibanga ubala sibanga ama-TV show wena ngoba ukuthi ukuyiphi i-fan base. Ngathi kule channel ukuze sizozwana, thatha umqondo we-fan base ukhiphe ngaphandle nama-emotions akho akhiphe ngaphandle, sixoxeni. Hayi ukuthi ngiyanilawula ngoba uzophuma lana wena usuthi hawu kanti lo Fix unjani. Nangu uMpumelelo leya example iyendlishayo. Ngangisho ukuthi ngimuphi unkosikazi ongaphiki ezindlu ayishanga kodwa ngabuza ukuthi umseleko uma engaphuma amangwabi ade emphathise ngekhanda kumayeni. uMayeni usizokhuluma iphuzu ethi akambonanga umseleko ukuthi nali ikhanda limbambe kanzima kodwa leli khanda lingenziwanga ngoyena. Nathina phela amanga siwaqambeni kancane. Akukho khanda elingathi wathi umseleko ungena kulezi zindlu zo-3 ngelanga.
Aku-24 hours. Kade bemthethisa ku-house number 4, uyofika ku-house number 2 ehleka kodwa kubonakala ukuthi hawu uyahleka nje kodwa akumnandi. Uyofika ku-house number 2 ehleka kodwa kubonakala ukuthi ayi yini engathi awuphathekile kahle. Mina naphika-ke ngase ngibuza ukuthi kanti uyirobhothi yini. Niyakhumbula futhi uPapa Peni wayibuza lento kodwa wayibuza ngendlela le ehloniphekile ukuthi manje ukuthole yini ithuba lakho wedwa kweyakho indlu. Ngathiwa indlu yakhe ikhona. Wathi babe uku-relax. Yabona ukuthi-ke babuye basiqambela amanga. Bengifuna ukutshela lokho babuye basiqambela amanga-ke laphaya kuThando Lesithembu. Nangu uMpumelelo nimbonile. Umpumelelo adena impilo bexoxwa kukuhle. Kade kusabuza ukuthi hayi wena Mpumelelo abantu bakho ba-right ubesachoma. Ethi-ke ngiyabona ukuthi-ke nangu ungekho right ekhomba uvuyo. Wathi-ke uvuyo awukho ready bhuti. Wathi hayi-ke angiselona ilunga lalomndeni. Wafaka-ke izaza wazazazela uMpumelelo. Hayibo uMpumelelo manje amehlo akhe sewafihleleni. Wafihleleni amehlo akhe. Angisephatheke kabi. Kulobo kuphatheka kabi nanga ofike nengane wathena ngilethe umndeni wami omncane la sizoba happy. Bazoba happy kuphi? Umfana uyagowa usewaliwe kwi-TV. Useyohleka inkosi yami phela kufanele ukuthi ahleke engathathi i-stress somunye asifake komunye. Ilawo-ke ama-disadvantages engangiwabala ngase nganenzela i-example yomlilo ukuthi makungasha endlini kamayeni, hhayi ngisho umlilo ngenza i-example ukuthi mhlawumbe kube nama-challenges ngoba lo bhekene nama-challenges uhusband oyedwa. Kwenzeka kanjani ukuthi mhlawumbe uma esefika house number 4 yosuke sethi-ke hayi mina umnyeni wami ufike la kimi e-right. Shuthi awumazi kumnyeni wakho, shuthi awumazi kusho thina sihleba ngoba phela laba uma esuka endlini number 2 bemthethisile ebona ukuthi izinto nje ngathi ayihambi kahle, inhliziyo yakhe ibuhlungu. Ngisho engahleka ku-house number 4 kodwa unkosikazi oku-house number 4 emazi umyeni wakhe uyobona ukuthi hayi lokhu kuhleka khona into efihliwe lana akekho right. Ngase ngithi-ke lo nkosikazi osuke ethi yena hayi-ke thina kuhamba kahle kunjani i-assistant kaMseleko uyasikhohlisa ngoba siyabona phela hleze simbona uMseleko, simbona ukuthi noma mkhulu ucasulwa yini. Uma mkhulu ucasukelwa ukuthi kuthathwe inkinga zasemzumbe zize kuye, yena fanele asolve inkinga zasemzumbe lapho naye unkosikazi. Uma mkhulu esefika emzumbe hayibo abantu abanankinga ba-right. Uye kusetholeke i-stress sabo. Uye-ke manje uyi-deputy umamkhulu. Uye phela manje oshoyo ukuthi hawu manje babakhe wenzenjani, uyamxosha noma awumxoshi. Hayi babakhe phela i-vision kaGogo Flow. Hayi babakhe yenze nje. Mase yafika umamkhulu le emzumbe uyahlala phansi kumhlangano yakhona hawu. Kanti kunjena lana abantu ba-happy yimi esiphakhe ngiba ngithwala iy'nkinga. Umamkhulu uyabhala phela emabhukwini akhe uyahliphisa. Uyabhala usize ubaba uMseleko ukuthi-ke umshado wakhe uhambe kahle. Uma isefika umamkhulu emzumbe hayibo. Emzumbe abantu bayi-happy kudliwa kamnandi yonke nje into i-right. Enze njani umamkhulu? Kube uye omanage stress saMseleko kodwa naye unkosikazi. Yafika emzumbe hawu naba babala izinto ezithini uyabona ukuthi hawu kanti kunjani la? Yinto nomamkhulu wayisayina phansi ukuthi njengoba ushada nje uzophinde abe ubani imanager eMseleko ye-stress ngoba phela umlethele iy'nkinga zasemzumbe. Yena wabaleka emzumbe wathi ngeke ngihlale nabo. Sehlele esiphakhe sekuziwa ney'nkinga. Hhayi-ke siphakhe-ke adlale-ke irole yokuba umamkhulu, abe umama kaMseleko aphinde abe umama ezala futhi. Ngiyayibona leyo ndaba. Mase-ke nina ngimchazela ngithi nakusisana ukuthi umamkhulu udinwe yini. Hhayi wena fix sewune-favourite yakho.
bonke bayi-favourites yami, kodwa nje uma ekhuluma into engayizwanga omunye uzosho ukuthi hhayi angiyizwanga. Uma ebhiheve ngenye indlela omunye uzosho ukuthi angiyiboni leyo engayizwa leyo. Hhayi ukuthi ngikhethelwe ukuthi manje ngoba wena uthanda muphi unkosikazi fanele ngikhulume ngaleyo ndlela ezojabulisa wena. Cho, shona ukuthi uSibindi ngoba elapha eSun City, uhafu inhliziyo yakhe u-happy, omunye uhafu uyakhala. Lo hafu okhalayo uthi hawu, kanti uVuyo nje usejikile manje. uVuyo phela ekuqaleni bengithi-ke ngimzibe sibe right, wavele wakhuluma phambi kwey'ngane zasekhaya. uSibindi-ke lo isho-ke ukuthi uSibindi uzokwenza kanjani ku-24 hours kade aliwa ukuthi ebusuku-ke ziyaduma katirelo. Yisho la, yisho. Ngicela ngenze futhi umqovu Nkosi yami, nifike nezinto lezi zakwamanye ama-channel. Angazi noma amanye ama-channel noma amanye ama-page ku-social media la mase nihleba khona umndeni wami sile ngibhale ezinye izinto engingayibali mina nizoyibala la kwividiyo yami. Kwividiyo mina mangithe uSibindi anishoni ukuthi inhliziyo yakhe manje enye ibomvu iyakhala, enye imhlophe ilindele okhisi. Yinjani leyo nto? Ngeke kubonakala. uSibindi bamtshelile ku-TV kwathiwa-ke angiselona ilunga lomndeni, usethi phela akuqali ngami ukwaliwa vele ney'nsizwa ziyaliwa, ngizokwenzenjani? Mina yazi ngihlekani, ngihlekiswa ukuthi yabo uSibindi le nto ayiyo yenziwa ogeli laba baseceleni kwakhe njengoba ey'khukhumeza. Kufana nakumuntu omdala. Yabo umuntu omdala umzali uma ungumsusa umbeke yedwa ungathi hawu, masuleka amakhosikazi useyaqala, masumfaka phakathi kwamakhosikazi useyaqala ukuyahlonipheka. Ngibuka nalento kuSibindi ukuthi hayi waze wachoma kanti ukuchoma kwakhe yibo laba baseceleni kwakhe abamenza hlampe abe yilento ephezulu ekhekheni ngoba eseyitshela. Yazi ayindeke le video. Angiyivale futhi yazi guys, ngiphatheke kabi le ndaba ye-flu, ivoice yami ayiphumi futhi.